Hingga norok nunggu di mana mombati ruk sogoi busuk naik foto ketonka. Ini din ka Lokhi Puja ni din. Jotono khatung khaja hai ke ba tong thok sa thok mani din. Pilala khai joto jaga no nok nogo. Ini mombati dukati sogoi no Lokhi Puja no mani layo. Horong ruruk pilalang ruruk norok nunggu di mana. Iko mombati dukati ruk sogoi pura pilala khai tonka. Ini din ka Lokhi Puja ni din. Joto nogo no Lokhi Puja kayo hai ke ba Lokhi Puja riwo. Hingga sugai stabuk bising digi phai sok ya ang norok nunggu ni mana. Dini ni salo gangge joto no Lokhi Puja layo nogo. Hingga oba hige no joto no dol ke thang layo prosada korok sa layo tong thoksa thokai dini ni salno palai layo. Hingga tabuk norok nunggu ni mana. Prosada barok hui paye borok ke salain tongha. Hingga tabuk baji rok sok lagi na obong ka cokro baji. Hingga bayar orang nor tabu nunggu mang kana baji rok sok lai mani busuk tini khatung khaja kai tong thoksa thokai baji rok sok lai joto no tini Lokhi Puja ni dino palai lai tong hingga nor nunggu mang kana chini noklo bo pura pila lakai toni rekha jeng mombati sogoi tini Lokhi Puja dino jeng mo palai lai kha tama himalaya joto jaga se palai lai hingga jeng mo palai lai yo bisi waisa phaiman jeng ke ba joto digi no chare digi nor nunggu mang kana mombati sogoi pura pila lakai ton kha joto nok no tini pila lakai no tono tama himalaya emne hingga ke tini pupu purnima nokha pilala gawon logi tini mombati bo sogoi te pilala khayo hingga ba pilala nong sine bli ayang main gate ni siming sogoi yang pura noklawo jotono sogoi rijak mombati thanglai phailai keno chalai ta prasad rok hingga awai din do busu tong thok nor bo saimang khana hingga bayar rok nor nai tong ni chini noklawo bo chenglai kha baji soklaina ni tabo puila soka chokro baji ulta omong ka chokro baji nikamal belai nai thok इधर आ भी सकते हैं रेडी 1 2 3 एक्शन कहाँ चला गया देखो भाई साहब इधर से उधर चला गया है सीधा जाना चाहिए था सीधा नहीं गया है हमारा तरफ आ गया है मेरा भी तो ऐसा ही हुआ था हाय ना हाय ताबुंग गांके रॉकेट बाजी सोना नहीं जाओ खचंग फिर से रॉकेट पटाखा जलाने जा रहे हैं हम लोग देखते रहना आप लोग कहाँ चला गया ये भी ठीक ठाक से चला नहीं है सीधा जाना चाहिए था सीधा नहीं गया है ये भी उल्टे चला गया बढ़िया बहुत खूबसूरत है जिंदगी में पहले बार देखने जा रहे हम लोग कितना पुकार के चला गया रे भाई साहब ये देखो